Kajing sengap pajba lani ka public hearing bala khot penlong dak delimitation committee ban penbaj renti yaki snong haki MDC constituency ka Jante Hills Autonomous District Council kam shamlong ka bakhlam ka jing persya nagi snong ki bakwa ban don bej haka ju ka constituency haka khandai tari unai tung arja arpsaw la penlong ka jing lang sengap pajba hajuai Menting District Library na ka banta ki khan riutli ki constituency hapo ka jing penyat u chairman kani ka committee u Dr. DG Lingdo Lambert u secretary uba L Ambon na lor ki dekhot bakan thop yo ba M Surong uba P Shila uba Kekso ha kani ka jing pensngopaj ba na preng ki ba ai jing kran ki ba bun ki dei ki ba persya dak ba ong bagarukom bah ni rukom pen kan ria yaki snong kadi ka jing bambot renti kat kum ki kendon kenthop na du ka jing bun pat ka jing long jing man ki jaka upot usam ba ki snong ki dei ban jan ka wei na ka wei pan kila kenno ba kani ka delimitation committee pat kala pharia yaki snong kum ba kan thi jakoj na ka wei ka jaka sha ka wei pan ba don ki snong ki bahap tang wei urang ba snong ru la phia yaki haki artli ki constituency Kalami ru ka jing maham na ki nong mi khmat ki dorbar snong ban kiu yeng dorbar ni ban boycott yak election MDC lada ka delimitation committee kampej penya bayang sasisien ni sngap yak sur jong pajba hakani ka sngi ki pajba na ka dorbar snong nartiang bat dorbar snong kendong tuber kila wanra lang ru ringkat ki plakat saka jaka penlong public hearing da ka baong dalai ru kenom hun satya ubas narbor lalu habakran halor kani ka ru kampia constituency ulaong kum unong song snong ka jowai ha ka jing i jong u ka de ka jing don kti ki MDC ki nong mi khmat hi bat ka ru kom pen kre ru de ka ba khlam jing mot ula bo jing keliru ba hatu ya ka ne ka jing pen kre la wanra da ka ba pen song no rem na ka banta ka jing matoy pat ba ni ban men toy ki seng san hima nga ka dia for dia nyam kamu forward man dia ka slam umro man strongly oppose ya kan ke draft halor kini ki kendon kudong hane ni bah ada 5 year population ke umurong mudmai constituency parlo mangga jengen saw ko paka kudong sedap dan 5 year geographical ya kamat yang ke umurong mudmai mangga go baik do kata-kata it's not your marjan your markup ke community territorial hejnya tau di mana saklang yang bicara di kau man go ya biang go ya toklang na dong chedong ki jan snong yo ki ni rak kalian ke service nenata ki pada lengkap no hikmat man go ya jan he ya ur he nam chem di lon di hejnya tau bani kat kam finding lane ga jing chem ya ni wa kani kawa propose kani ka draft kani ka tentative draft semika deu gurom semika man jumping kumang jumping ne bhat na pakhi kawi ga nuksao set example lo kan nerian kachno ko sai penjom ya kamu mengacak cak umlong kan gitu roh mana suggest lani panjimori naga committee boleh kamu orang tu service dan kai service tu they want the goodness yourself yati bro QM for time waga constituency ge yawi ta hajini ta ogani nga kwa aiga committee will reconsider will set aside ya kani ka propose lani ka draft yang ka mukla umulong kalian yang bersenang kali mereka sokong apa ka draft kami apa ka konstitusi bermain kok dan kalian yang ile bukan dua uang yang dia sangsup ile wa sangsup ile cikate apa konstitusi yang umulong bermain sinyal dua kali itu kembali yang ke komiti kata draft permit ini yang harus kami diam ini kan dan sinyal dua lalu kamu mencoba apa ini kamu kata apa ini yang mencoba mau ne benta wo rasa ni ka constituency thume ko wada kuri kata to mau nang pro constituency man go thume kamte ini yang mencoba yang ni ka persang tuat dingkut ko pai ba
ที่ว่าเฮ้ตัวเสียงในพวกกระชนกระเท่าแต่ไม่มีจริงองค์ในวันนี้วันแรกแต่มันจะไปที่อบไล่หากันนี่ก็มูดไม้น้องครอบคอนสแตนซีอีนั่นเลยยังกระชนมูดไม้เยอะเลยองค์วันอีกกระชนมูดไม้อีกเรื่องนี้กันนี่ก็มาแล้วไล่ดาดิชั่นคอมมิตี้ง่าย constituency กูทุ่มเทลงมูดไม้น้องครอบ constituency อีกกระชนเย็นอีกกระชนมันว่าเว้ยก็จริงประชาชนกูเอ็มคนก็วันกูองค์นี้ตัวก็นี่มันก็กูไปกระชนนั่นก็มูดไม้น้องครอบน้องเต็มบางประการวิ่งหนึ่งไล่วิ่งหนึ่งสุรก็วิ่งหนึ่งเท่าเลยชิตุรหากอีกหลังก็สาลังเดี๋ยวกันนี่ก็เป็นการอีเดวิสหากมันไม่มาอีกเดียวนี้สักสิ่งหากมันยังพิจารณาAku pelan ini percaya di pihak yang ke komiti konvensi dan dari sini ke area dan ke geographical area dua marjan yang wajib kita sonsai menurut kepar garian ingin gaya kuat dulu. Kado berbahaya. Jadi pihak yang ke dilihat komiti aku jemur bosnya apa perkhidmatan hak untuk pihak komiti kewamuron dari pemerintah yang semenarus pihak dari pemerintah yang kat kemudian ia ke draft yang ke delimitation committee agak sulit wa kadi pihak kadi bharia ya ki khinde ya ka khinde nangjini constituency ke wam ya hatu ilo ongkam te I nidai na kamobokhan sen chang sen lama nomule te ilo ngau si wong ke sen lama em ka do aspa ke bor dara iya ka second tinggi mensu constituency kat uya ka sen chang mobokhan nomule dara iya ka saka wajar kendong constituency nete dau ku penmani itu happy uya percha ni maha haidai ke area I kejuk ke yang ke im kejuk ke sensang ke kada kejuk ke kemen ke khai kejuk ke galcha ke delimitation committee dapat bentang lo kawi ke jai guru hati an li bentang katakan te I kerpat jur ya ke delimitation committee nyawa ya rap ya I bo ya I hakanu kanu ke konstitusi kuman kisnang kuman marjat kenang yogi utelakan kamtam ya keconsuk keconsai mencuat ini hak kendi noti konstituensi kata daftar I darai ina kanyawa ajar dong konstituensi te ina kan yang kecenong percajur iya gani tedeman le baik lain borti ya gimar ya kijan cenong jan kau MD kata wa I peramarjan ya cengai ha daman ini kamu tu keri gua lại men mana yo friend le tentang ke jero biang lega sentar te ina ke dia menang percaya ya ketika jin phe yo thi jing sao si thang ka mun se no ni thai le wa ka na tiang konsensi na du chwa em di perti yang ka na tiang konsensi henrei ha ka ni ko por ka ni komiti da a wa ni perti yang ka na tiang yang I Kuah kecnong, kuah dah kau nam, orang negeri dia, sanksi juri, percaya juri ini, waro, wah hakni I dalile, ngaji, ya kani komiti, lada jauh pol, hado wara, kani, ka, rai la negeri ka draft man mau kalai la, I kang binong chong yang kanat yang, umani, kiwa pende ochemi, dah ka jingile wajur. Oh ye, why can't the election? Oh ye, after you do it, Open bar anything, you can succeed. Wrong to the one. It is all see. Karena dalam hal kor, kena besar. Negara yang seru, mencuai macam bertemu kerap. Kalau lain mahal lagi kan, apa dengan besar berdebat, husnam yang aku iwan ini tambah, aku diambil. Tahin yang sudah Ngapram bersama ini seru, ipulai siang tak, lari siang tak ni lah, umlai kalau tiga tu macam ipulai begitu macam. Orang apa? Dari inspektor, haiki dari inspektor, dari inspektor ni mulai kali orang ini korban saja irawat. Kalau tengah apa tak, maybe lalam dong sahaja ni ibu jadi tiga lagi.
how only upia constituency lane how only ukan constituency iktin here tangway kam surut boleh orang kami kamu resnya abi ketangran menam dong kami belum tarik pergo belum rasa tahu tangran wang sedaro penjidau kami belum tarik pergi kerkong pihak yang pi mangotik kami yang dulu habla ini tuan kau pun ditau kerpada Indonesian Committee berkat selinya rearrange yang kenal kewak hamjan yang super bang lain pan dan kalau kau concern citizen yang kejuai memory persen yang kawan ke konstituensi wat lada ngasong lada chong lada sale aja harga dong cutluku ta hawa bicara ya gani ka rukom pihak i konstituensi yo wa jan baklau om wa ya gadi ka kom pihak konstituensi da propose ka kat kam gani ka tentative draft yang ka JHEDC to la draft dari propose ka to la wachna lagi MDC lani ginang khmat yok i ta hagadi ka kom chna yang ki there is no common sense kong mo ni ba ile ong no common sense iba yo wa nadu ne hadu untu kamwa kende pau 100% la ne kende pau persen ya percha gi baru ya gani ka jing thau thumme ya gani ka delimitation committee ta UP hawa ini ginang mi khmat thau ge ngabu ga jing gele do they propose the delimitation of constituency based on public interest, na based on political interest, na based on administrative convenience. Kata sa kajing galigo kroma. The hakajing sket maximum ka weight to ulay ko, it should be based ha kanong rim yung ka public interest. The ni chairman da batayo wa kani ka delimitation committee to ka independent body mo hagawa ka kre go ye kam yang ka wom kwan ki board ko na chajrong go dictate ka ko asket i wai kan tu sket i ka delimitation committee yung man go kat kam wa da constitute ka uman go independent body wa halor ki complain wa mi go man da redraft wan ki ka mo cha dictate ki ha ki nong bi khmat yung henry ulai ba ki kat kam ka voice ko wada siaw into nagaliang yung ki public ma to kong muntu kwa ko na ipi ka jak haji to waga juai constituency haga juai constituency em ga north em ga central wa em ga south la de chimpi ma yo kompas bo yo haiti yaw musiang dem na te pa chewon kraw kompas ma tiba ka north kraw ko sa north ka south kraw sa south central man central dan rekat kam gani ka jing pihak constituency kam ganuksa kaya long the kraw ka sa north henry kan wayon the right ka sa south is it common sense that is the question ma tala pa nakaliyang yung nigala talbo ka north constituency haiti yo em ka inclusion ya kanang ba mo ko munu jo ya to ko dem na tala live na nang ba sa juai em little so tali kitnong you have to jump kalau kam te ka uniqueness hay ni dado iga ta kalau kam te for example sigawi chong mai la sigawi ko kwa ong yu ni to kam ka am weekly tercima hak am weekly tercila dapat bai wa ka inclusion ya ka mentong to em ko hak urban area ma and the only localities in Juai which is urban area but included into the rural area. What does it mean that? Mem common sense, mem jumut ma to ko khado ko ong ipito agani haji to wa ka KHEDC ka Khasi Hills Autonomous District Council kat kam ko report iyo ka kam yung ka delimitation committee dep ba te kat kam gali ka jing pendep yung ka upay ba expect ko kapsar wa lakaman gamon daw yo iya ka election MDC boy po news nem
maybe October or November, maybe September at the earliest. Henry na pa yung gini ka delimination committee ni jai na dang ne na lord gini ki complain so walk out ko yinam kuraya ga panmani election amnesty po Muslim upay ba di manu to panman no election election amnesty po Muslim hataw ilat biang sa system. That is a big question. Da kadukam tema lada sem gini ka delimination committee what itong walk out ya ka demand yung public nga kuha ong 5 yang caga constituency gurim tot penne biang ki constituency gurim ya lai kat kam tu constituency gurim ko pa ba priango dem nete e wag sitting in sigurawan ki walk on gi ya ga delimination committee kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jambaro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong uni udai khau plus f ukhau fortified ukhau 45 henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umdei uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khia ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila banyo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman henrai ba uni ukhau 45 don jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne e nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya